Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achiar tu CVL Ruata Commonwealth Games 2022 gold medalist Jeremy Lalrin Nunga weightlifter chuan Lotling Turin Thorim Pialama Mani Invon Poimo Ati Thua Soi bronze medalist Lalrim Siami hockey player chuan Athalai Puiten Athen Ai Sang Zok Puan Thleng Thayani Ati Defense Minister Rajnath Singh chuan Armed Forces Tribunal chu court a case pung chhozel me mi konga atangkai hle don ti asoi Russia chuan UN thu nei tu te chu Ukraine Zaporizhia nuclear power complex tloa an endik aphal sak Commonwealth Games 2022 gold medalist Jeremy Lalrin Nunga weightlifter chuan Lotling Turin Thorim Pialama man in vona poimo ti thuasoya in fiamna lama aniamo zirna lama aniamo Lotling Tur chuan Mani tuma chiana midangin anti vewang niringot lovin manitan beizok turani ati bronze medalist Lalrim Siami hockey player chuan in fiamna khovela remchan na om phot chuan khovel huapa chungnung takin aum thei thu asoya athalai puite afuya athalai puiten athlen aya sang jok pon thleng theiani ati Nizan Khan Commonwealth Games 2022 Birmingham khel zo taka mizo medalist pani te choi moina Vanapa hola buat sainia gold medal dong tu Jeremy Lalrin Nunga hi Mizoram Sarkar IOIN Chief Minister Puzoram Thangan Cheng Noi somni panga hlana bronze medal la tu Lalrim Siami hi Cheng Noi sari singa hlan bok ani Chief Minister chuan hlotlin na changtura an beina le tumru na le an chung te troi om na chu fak omatia Manichor chuana chung ko khosak san le san lo chu hlotlin na le thlen chin hril tu ani vek lo thua soya mi hring ta chu thiam na le theina neya siam vek an ni dante thiam na in angreng po amang tu in amhan dana zira mi hlotling le hlotling lo thleng thui le thui lo te in thlauna asiam thin thua soi ani Home Minister Pulal Chamli na point he huna hian sport a thlen san le ram mason na chu akal kopani atia Tuntuma mizo medalist te pani chu an thalai puite tana en ton tlak annia in fiam na chau ni lo khovel nun konga hian Lotling Turin thil tam tak aum lova tumru na in pek zo na nga peina man in thunun na te chu Lotlin na kongkai hruai tu ani ati Sports and Youth Services Minister Puruban Rumoi roi te chuan Mizoram Sarkar in Sports choi san ngai poimo in thalai te mamo phurhuk na tur thei ang masona rural din konga le kongdanga thei top chua ani thua soya medalist te pani choi moina cash award pek chungchanga hian Mizoram Sarkar chuan kalphung mu mal tak asiam chho zel dan te incentive scheme po achang tlun jok nan en non ani thu te asoi bokani Mizoram Finance Commission pani na ho tu tele champhai district asom big head of office le VC te chu VC te fundon dan chia khon le mo phurna an nei chungchanga in ron khom na hun video conferencing kaltlangin nimin khan bua saenia Mizoram Finance Commission lam hi chairman Puef Wanlal Ruata chuan NICI zola tangina hova champhai district IO te hi district borsa pu James Lalrin chana chuan district conference hall tangin a ho bokani he hun kai hruai tu Puef Wanlal Ruata chuan district sang VC member te nena soi ho na atangin atul angam hala turangai tuana sena ni tia VC ta chu sumlak lu le mani chungchanga rin omle thataka ziak fela account fel fai taka vong thin turin afui bok ani Champhai district borsa pu James Lalrin chana chuan VC ta chu sarkar department sang ten an malak na konga anti boy fote anni thutar langin tho ho na thatak noya thei top chua district administration le department dangte thlop zel turin acha ani Chief Secretary Dr. Renu Sharma chuan Zankhadriakin lunglei atloa Voin Khan DC Conference Hall lunglei District Head of Offices te komin Civil Hospital Engenwadi AH Anveti le Fisheries Mumate atlo bok ani Dr. Renu Sharma chuan Head of Office Kalkhom te chu District ti mason turamo phurna phongwan tu te an niangin an mazon thewati tur omte uluk le taimataka thokchun zom zel tur le mipui ham thanna da masa zel turina cha Office kai hun timing vong uluka in khuak khirna thataka kengko turle an tho chan mi puite ta na dor nuam taka om turina cha an project le scheme en kola te har sanna to chang te po a om thei ti a hriat pui thu le heng har sanna a thlanin sarkar ho tu te hena thlen relo turin acha bok ani
meeting a hian lunglei deputy commissioner pu kulu thongan e chuan lunglei district din hun tlang puile sarkar malak na langsar zualte soin presentation huna manga lunglei district a covid-19 dole nan CSR tran puina cheng nuai zahni hu chuang le ambulance pathum andonte zirlai harsami somli paruktan smartphone athlona pekte bala building as learning aid anganwari center panga siam ani thutele go to the people project kaltanga thingtlang khokil khorzo ka chengte ta na an khuange sarkar service te chop chhuwa sak thin anni thute tar lang ani hemi baka hian department sang malak na lian tham tuina hum halna amrit sarovar thingtlang kong siam pradhan mantri gram sadak yojana PMGSY thingtlang in tina tui connection pek chhuwa jal jiwan mission bolho song bolna solid waste management center sak mekte zopui tlang thei riata radar station siamte lunglei municipal council kalpui dan turle nizung chakna manga por siam chhuwa chungchangte chip chiar taka ngai tu ho ania National Highway 302 tlabung kong lai mek kong chena sa chu vei om ati takje thu soin chief secretary chuan lunglei DC chu helai contractor ta meeting lo nei puile vaturin acha bok ani Mizoram khopui fai inti siakna 2022 le Swat Sarveksan 2023 puala longtlai khopui fai na be pui thak tur chu tukin khan longtlai bazar venga eropegia LADC sanitation changtu executive member Pulalro puya chinza chuan ahong Pulalro puya chinza chuan longtlai mi puiten faina konga ma ni zona ma anlak na chulom viau rualin masona tur tam tak ala omawangin in thada lawatran lak chunzom zela tulani atia LADC district administration le UDNPA department te tangtlangin longtlai khopuitana bol lo paina le clear hrana tur thatak arwa man mek thuwa soya faina in mi mal le khotlang masona le hriselna akeng tel ti soin khopui fai inti siakna chu khwale tui zong huap ani ti hria midang tele khopui dang te tana en ton tlak khopa in phau chua tum turin longtlai mi puite chu asom ani Vunkhan Scholarship Diakon branch KTP member ta chuan Scholarship District Hospital Blood Bank ada turin thisan unit somthum pasarian peya thisan petu teimi pasom ni pali le meiche som pathum anni Scholarship District Hospital Blood Bank athok tu te chuan Diakon Kokran Sunday School Hall a thisan hian lak sak ani chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puan ani Defense Minister Rajnath Singh chuan Armed Forces Tribunal ro rel na chuan kota case pung chhozel me mi konga na satakin apui don ani ati Vunkhan Rajnath Singh chuan New Delhi buat sai Armed Forces Tribunal Principal Bench Bar Association buat sai National Seminar on Introspection Armed Forces Tribunal chu ahman puya Rajnath Singh chuan case in fel chung hian hun adu thina Armed Forces Tribunal chuan Azadi Ka Amrit Mahotsav chung hian thilpoimo tak achain abel chiangani ati Union Minister chuan Tribunal chuan anma ni huang chunga thubuai thin te thlir lokin case thin te rangzokin aching fel thin donani atia rorel na dik chu mi pui sarkara me lungpoimo takani ati he huna hian Union Law Minister Kiren Rijiju po atel bok ani rampum huwa pa COVID-19 hridana pek be pui thak meka dos vai bel chejan hi pakwale nuai somli chuang hridan na pek ani to darkar somni palikal ta chung khan hridana hi dos nuai som pathum sing khatle sanga chuang pek ania darkar somni palikal ta chung ve khan rikai sing khat sang thum chuang mu chua ani tuna hian rampuma rikai mek nuai khatle sang khat chuang an oma rikai enkol dam hi za som ko pariat point panga pariat anni meka darkar somni palikal ta chung khan rampuma COVID-19 dam lo sing khat sang level enkol dam anni thu Health Ministry chuan asoi bok ani Russia chuan UN thu nei tu ta chu Ukraine chim chaklama Zaporizhia nuclear power complex tloa an endik an phalsak helai mun hi kumin mars thati ratang khan Russia hian a opani Russia President Vladimir Putin chuan UN thu nei tu ta chu nuclear tharui siam chuan mun tlo phalna le endik phalna pek an ni thu hi asoya he thu hi Putin le French President Emmanuel Macron ate phone manga anin biak nuwa chua ani UN Chief Antonio Guterres chuan Zaporizhia nuclear power complex chungchang hi enghel thualo soito bok ani hetianga Putin an endik RMT hi International Atomic Energy Agency IAEA chuan lom anti thu an soini chanchin tharpuan ti tom man chanchin tlang pui
Commonwealth Games 2022 gold medalist Jeremy Lalrin nunga weightlifter chuan lotling turin thorim pialama man in vona poimo ati thua soi. Bronze medalist Lalrem Siami hockey player chuan athalai puiten athen ai sang jok pon thleng theiani ati. Defense Minister Rajnath Singh chuan Armed Forces Tribunal chu kota case pung chhozel me mi konga atangkai hle don ti asoi. Russia chuan UN thunei tu te chu Ukraine Zaporizhia nuclear power complex tlo a an endik aphal sak. Chu ti jong chu chanchin thar kan